Dr. Wan Bantai Bremley Bynta ubade Ustad Mariam jang kejela ulapin pawi kejing sengudiau halor kejinglong kasan hima sima kejela ha kini singi. Uba Bantai ubade ukun jang uba Bremley Bynta ubaladan penta banyak kun kejingile Hill State ulakeno dakabaong menta kamkai sudah grand room nang ha assembly ruyatia. Semua pakai. Pipi de kun jang uba Bremley ubade beriu badan betapa mentah lengba ke jingiakren mungkin di dalam ayo Andrew Benai nado mentah ini rakhe kas 50th anniversary nado ba yo ya Hill State jungi ka full fledged state on 21st of January 1972. Te kadai ba pi amapi papa tu nado menshwa along involved but ka Hill State movement by di no penya jongki youth volunteers jongki ABHLC jong ka seng nado 1960s mo jeng mama bring jeng mama Baffleman jongi Pak Stanley Pak Rover tu Pak Swell kita kilong no kham shikmat kila kham rang ba jeng papa kita kidai Shikamen, papa pe hape ikna samla. Ti bahkan badai pe ikna samla ya iru penkit lang ke kam jong u general secretary ke seng. Ya ta ka daw ngalap ka file jong papa ka belong detail pai kita ki meeting kinya rai kinya le. Niya ya ka seng na pi maswa. Ada lu ki account ki chulap. Sekawai dah mengalap ki kijing ruai. Pangau thok pai ki kijing ruai ka wei ki ka tu kijing ruai bi thok create samla pai le ka tu direct action march try 1969 ni mat ya nampo matan student siapa ke Assam Secretariat kena ada ke peak trajung tu ke Hill State jingela Hill State pintu jiwa kaya samla di long tu pi hon se mo man long merau ala ke jongkari ni mo kata bengin selong merau ha ke sarkar Assam mo ban influence bengin ha peroknya kerang Assamese no pendojat jika rukam beli khasi ngin habia mani unta ngam tip syu aja yu te dan bok hi bangil ayok Hill State ni mo katangin yo like dot mo bangin pe hila de ngin penyat ki yo ki hat ngin penyat ki government unta mentah pat dang long kum ju hi khat san la jan tak san post nam tang syarul hi bana barang sya control Delhi pali benukong la kwa yo ngi mama bring ngate ngam kwa tang Hill State ngakwa full independence. Mama bring om, entah tu lah ini Islam ya, belum ada kata. Lah yang Islam baik, tapi ketika kalau long kecil baklah saya duduk mensyuap kita kipre kibo dan hak tu ke Federation of Khasi States mo after independence, ini lah join up ke Union of India lah annex. Ini dan pak kibo orang ni ada long independent, baik. Hendak pergi isnang buta mi berit angkat tu. It's a country, it's a full-fledged nation of Bhutan, which is or the royal government of Bhutan. Tuvalu, small island in the Pacific, Bhutan tang 4,000 ngut ki breu di one country one vote in the UN. Te perkara dah kita ngok independent country kata ngil adon jang membership po UN ru. Hawaii ri batang 4,000 don membership te po UN one country one vote. Te balik mentah bagi top dan ke district council papai push ba deban pai kena samla jengi bikin yok ka training ka babiang Syaki wei kiri bikin one bikin yang halaki jeng kicat bikin penyat ya ki kor bikin penyat ya ka agriculture babiang ban ya dai ki club ban pek pa ya ka land tenure system ban pek iki port iki border shop Bangladesh atas po Assam ban long fresh ani ka bajrong ba kata di March 25th 1971 anak don ngas IP kadang long so relevant ado mentah ita jum ki antai ki transport ki long so detail kalau long meticulous research an ngapek tang ka English ka decorum jeng ki ru ka long Oxford style mentah te kam kai kena le you kam kai sba kan ru nang assembly yo thia sengap process cannot even process English te you tahu kam you tahu an you kata you know look at those guys who started the state real statesmen gentlemen politicians mo badaya kun chisha la ready ban yap ru ki volunteers ngai i ka training jong youth volunteers la asma hadu banda yap Adam yo state hadu banda yap kimla emang ong te hadu menshwa kimla oh pa jong conrad ha ka jong ka level purno sama I respect him very much ti tur don ka jong te ngapek kinong ilam bagi bare menshwa Kalau a different breed, a different class.
ikini tang i hab hikai shwa atrai man pet ga history tang history la jong rum tip ka ik jing la jing ba hoping na ka HSPDP rum tip to kita mo ki hoping la kwa full fledged state adu nam kong yong ngam kwa ka autonomous state bawan Indira Gandhi sendiri ki black flag isha ban station sha liang wa te tambah melat me bon show full state baik ka Indira ka kwa atas shwa ngi nang ne mat penya ni kun ne nya pu ne ngi ya long street fighter ne ngi long diplomatic long gentleman ne ka ying hak legislative assembly kapet kapa de agents yang ka ni ko ang kini sia guru company ko long classy the whole of India should learn from them style company adu kata they within 2 years kalau I full state ka ko atas shwa mo kam shula ban shwa I full fledged state hadin safu personal ngakan ma ba i ong bala la yo kata ka hill state rek dan ki break ba shong apa shulong pat ki kwa bi kan ne ba kan long ko union territory mama bring ong lawa yo ta ngin long union territory kum no ba u klong snam jong ngim dan kan to yo ta hill state te kin ma bi papa pa idan ka we ga jing rai ka ba tho chang ka sor shulong ka ba ka de da khasi pa bring ba shalak ba lo yo tu mo bi kai khot papa pen kelab pareng gitu klip pen kelab pareng bro shime tho tang nong tho hi yo ni jong rai ula pen rhyme to english bro shime papa tho pen kelab pen rhyme la mister ai mama bring on kani la biang pule pet nyam long em tang nong tho la pa record ka kwaya record ka setiap buat kile Delhi ni song Indira Gandhi ba claim ka shillong there is no hill state listen to this song sayo nang that song la klat ada plus nam tang ada klat ja ba ipa ju udon munta ni kecil papa kalong at a completely different level at the state in 1970 from the very first assembly autonomous assembly and none of those debates and discussion na on kila push share ha fruition te kali kalong ka jiso si kan bangila nang degrade every coming government ya ba penting udon stock ba gitu pi la ya ki pun na mentai kila yo jing nang ka jing start mo ang ba mai snai ki ba kim yo kam hang ne ki hap ni no shabar ka state ni shabar ka riro ani tresha bilat Amerika shi tang ba kat shi ba ki lek nei tang shi ni yang ki knai kum ki klot ngari mar ki hap durut ki hap tresh tom ban em re te kem la ban survive shi ki kiri ki hap comply while in Rome do as the Romans mo dan ka ka jing te hangnek non pai pat ki long biang kum pasal tan shapo lam te pale shabar ki pernah ki klor ki tiang bet top no hayeng pala tan ki ja ki dem no kalai khliat yang yo kalau balasan ko yang ni ki lemon kin trish ki da suk ka la bandai la tan ki ja la don ni pa chill out little bit relax no hanta pat na frai kunta ken la long laps no te you know la long no dan no ka safety net ka biang dan hayeng dan kerja kasar, kerja kebam, kerja di, dan sabar hap survive. You on survival mode of him tray, pinum dan jab, pinum laban CYY, pinum dan pisaban bam. Jika long no, dah different mentality nama pihak long kumaki hindai tu pelajak. Kalau tak, ni bela asang kepada saya kalau away hap adapt. If you don't adapt, you die, you don't survive. Tiada hangi pak long no safety net, tiada long no. Entah no kadang ka societal pressure, entah kibai itu. Pindia lang biki duas ki ba tresh tom lang. Kidan biki duas ki ba jai tu lang. Kalong no.